Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hakakat kendai terek mentau naiwing arajarka kendai. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kelas sedang ya ke dorbar telang jongka ke balai sengi lenter. Haka sengi sedang jongka ni ke dorbar ke wei nikimat balai tai kedai ru alor ke kampisa jongka ke HEDC. Haka ba nakaliang u Deputy Chief Executive Member ubak penya sing sim ulai tu haka ying dorbar ba ke sorkar pedeng shen kat sapelai no ya ke pisa ke basan folklor tingka syake ke HEDC. Nak bentau senam arajar kat kendai arajar arpo ke banwan lengba ke Special Assistant Grant nak ke Excluded Areas. Ubak penya sing sim mulai turu baka ke HEDC ke lapan cikersan pisaru nak ke sorkar pedeng. Hadu si hajar arspa praklor tingka nak benta kisan senam banwan. Bat ia kena kejingpan pisah la airu da kejing tho. Haka kenhon jang ka 15 Finance Commission. Haka por bakawan cikan jela hau bena jeleu mentau senam arjakat kendai. Kani ke dorbar telang jang ka HEDC. Haka kendai terek mentau naiwing arjakat kendai. Nakaliang persya ke balai lam da keseng kongres. Kelawan rak ru ia ke no confident motion persya ia keliang sensar haka HEDC. Ke balai lam da keseng United Democratic Party. Ya kani ke no confident motion la kersan ru da barok ki MDC ki badan hakliang persya. Haki HEDC bakan top ki kendai ngot ki MDC ke sang kongres bat ke MDC Klemseng ke Kongres Meri Kharpuri. Ya kani ke no confident motion la IT haulam perang ki dorbar thawan jong ke HEDC uba pencengan NCM haka bau labo sengiru banwan ra ya ke jinya tunjuk bor haka sing ke bakado jong ke dorbar kata haka arpoi trek mentau naiweng. Menang lang yodip ban lagran ni kali tim saya ni initiate tim saya initiate kan menang lo pengau suba kaji orang ya KMC kami dengan dulu kemarin marba kum member dah hok berpersong ya ki polisi cekam juga isi kela saya dia belum layo berpersong pok fruit juga house kela ki perang bar ki sulam kila ban laki support ti kelabahai dong layo marba matumbai cukup dekat isi. Jadi saya perintah jing orang ni isu di sini kala mau kaya juga bagian nihon lo bagi withdraw no tak ada cuma kaya masyarakat. Kalau mudah kemudian kejiksanya ada itu isi. Betul. Kan wali akhirnya tu ni isu berpelong ni belum senia orang kayak sini. Tapi jumi am kebayan menem tu kena syong bisa inisiat saya mo terus maruah hukum syarban mesti bagi ke dalam siman. Mengira kan dulu Gila dia show meeting sibet na kota balik ban highlight dia saro kita show meeting sibet. Fege baru dia discuss bila syai haka house.